Dankie kan jy sit lekker neem. Prys die Here. Ek groet elkeen van die naam van die Here Jesus, baie dankbaar vir u wat vandag so saam met ons is. Dankbaar vir elkeen wat inskakel op die sosiale platforms, of wat selfs later saam met ons sal deel. My bede en my gebed is dat die Here ieder en elkeen sal aanraak. Met elkeen sal ontmoet, en vir elkeen sal kom wees 'n God van 'n hart. Looking at life, after experiencing disappointment, not much makes sense. Considering life, looking at life after experiencing disappointment, does not necessarily make sense. On the other hand, entering a new phase or a new cycle in life is great. And it is filled with a lot of excitement in which we see an end goal. But how to reach that goal isn't clear at all times. Having an idea of what needs to be done and having an understanding of what needs to be done are two totally different things. Ongeag waar ek dan myself vandag bevind, ongeag waar ek vandag is, wie van ons wat hier teenwoordig is, kan met die grootste vrymoedigheid sê dat hulle weet wat om te doen of hoe om te werk te gaan, ten einde weer op te staan of die doel wat voor oë is te bereik, onderskeidelik. As jy vandag hier is, dan wil ek jou vra om jou ore en jou hart oop te maak, sodat jy kan hoor wat God met ons wil deel. En kom, of jy op 'n hoog is, en of jy vandag op 'n laag is. Ek glo hierdie boodskap kan ieder en elkeen help om meer te wees en verder te kom in ons lewens. And if you say that I'm in between, I'm neither on a high place or in the valley, this message surely is for you too. Before we open our Bibles, let's close our eyes. Father, we come to you this morning, and as we draw nearer to you, we also know that you are true to your own word, and you draw nearer to us. I pray, Lord, that you will come and bless your word in our lives, in our ears, and in our hearts. And Lord, that you will use it today to honor and glorify your holy name. Sal ek kom, Here, en elke lewe besoek, binnetree en u self in elke aspek en in elke oomblik van ons bestaan kom verheerlik. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy is welkom om saam met my te lees vandag, en ons gaan saam lees uit die boek van Matteus uit, die 28ste hoofstuk, vanaf vers 16 tot 20. Matteus hoofstuk 28, en ons gaan lees vanaf vers 16 tot 20. Matthew chapter 28, from verse 16 to 20.
Matthew chapter 28, Matteus hoofstuk 28. Vanaf vers 16 en die 11 het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Ons teksvers vanmôre opgeteken in die boek van Psalms, die 43ste hoofstuk, die 3de vers. The text for meditation is found in Psalms 43, verse 3. Hierdie vers sê, stuur die lig en die waarheid. Laat die my lei, laat die my bring na die heilige berg en na die woninge. Stuur die lig en die waarheid. Laat die my lei, laat dit my bring na die heilige berg en die woninge. The Amplified Version says, O straight out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your dwelling places. I want to title this message today, Stay on Course. Stay on course. Hou koers. Hou koers. So belangrik vir ieder en elkeen van ons om koers te hou. Stay on course requires that we shall seize every moment, because without seizing the moments we have, we lose purpose and we lose sight of the end goal. The sons of Korah was not at the best place in their life, nor was the disciples after Jesus' crucifixion. But the Lord met with them as He wants to do with you and with me today. And He gave each one of them purpose and direction so that they could reach God's will. Nadat Jesus opgestaan het, begin hy om aan verskillende mense te verskyn. Almal was hartseer. Almal was se lewens was omver gegooi met die gebeure wat afgespeel het tot en met daardie kruisiging. Maar 3 jaar later staan die Here Jesus op uit die graf en hy begin om aan verskillende mense te verskyn. Ons verstaan hulle hartseer. Ons ken die gevolge van dood en verlies. Ons weet wat 'n impak dit op ons het. En dit is presies wat die disippels in hierdie tyd ervaar het. Hartseer en verlies. Maar dan hoor hulle, Jesus het opgestaan. Hierdie is totaal en al ongewoon. Ja,
Jesus het dooies opgewek. Ons onthou vir Lazarus. Ons onthou die weduwee van Nain, wie se seun hy opgewek het. En ons weet dat hy dooies lewend gemaak het, want iemand homself opwek, iemand self opstaan uit die dood, is nog nooit gehoor nie. Wat jy, when the disciples were told to go to the mountain in Galilee, which Jesus designated, they went there. And when they went there, they saw him. And as they saw him, they worshipped him. But Matthew tells us something very important. Some of them, some among them, doubted. Is this not how it is in our lives when something extraordinary happens? Some doubt. Is this not a true example of our own lives and the times we're living in? Irrespective of where you and I am today, we still try, sometimes with greater conviction than other times, but we try to keep going. We try to stay on course. Still, there are doubts in some actions as to whether it truly will yield good or not. Maar aangesien mens nie weet van beter nie, aangesien mens nie weet van iets anders doen nie, probeer jy tog doen wat voor jou is, want wie weet of hierdie nie die oplossing, of hierdie nie die uitkoms, of hierdie nie die heling, of hierdie nie die herstel sal bring, waarna ons verlang nie. En so gaan die disippels na die berg waar hulle bestel was, en daar ontmoet hulle Jesus. Al het sommige getwyfel. In hierdie oomblik wat hulle ontmoet, word hulle bemoedig. In hierdie oomblik wat hulle hom sien, word hulle verstaan. Soms, die oomblik van ons bemoedig word, die oomblik wanneer ons verstaan word, dan stop ons hierdie ontmoetingstyd met die Here. You see, as long as I am encouraged, as long as I am strengthened, I am able to carry on in life. After all, I do not move in my own strength. I've been strengthened by the Lord, is how we view this. And we think that we can just carry on. But, and again, but, Jesus did not only come to encourage his disciples. He did not only make of them on this mountain at Galilee to strengthen his disciples. That was not all that he came to do. He did also not only just come to tell them, I have risen. He came to give them clear instruction of what to do going forward in life. And this time, when the disciples met with him, when they were encouraged, when they met with him, and they saw him, and they worshipped him, they were strengthened, they did
'n duidelike opdrag met hulle kom deel. En hy doen dit, want wat sê hy vir hulle? Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan daarom heen, gaan dan heen, en maak ander disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis al wat Matteus vir ons vertel. Dis al wat Matteus kom berig. Maar dit was nie al wat Jesus gedeel het nie. As jy die Bybel blaai na Lukas 24 toe, en wel in vers 49, dan sê Jesus verder vir hulle, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Gaan wag voordat julle begin optree, voordat julle gaan uitvoer, voordat julle disippels gaan maak, voordat julle mense gaan leer, voordat julle mense begin aanmoedig, gaan Jerusalem toe, bly daar, totdat julle aangedoen is met krag in die hoogte. Moenie opgee nie, moenie wegdraai voor die tyd nie. Daar is eers iets wat gedoen moet word. Wag totdat sê vir my, daar is iets wat moet gebeur. En Jesus sê vir hulle, gaan wag totdat hulle aangedoen is met krag. What is it that the disciples needed? They had to go and wait in the city of Jerusalem. But what was it that they needed? What was it that the sons of Korah needed? What is it that you and I need in our lives? Jesus said to his disciples not to leave Jerusalem, but to remain there until they receive power. We see this, we view this as being strengthened. But listen once more to what the sons of Korah wrote in Psalm 43 verse 3. They said, O Lord, send out your light and your truth. Let them lead us. To where should we be led? Where should I go? So many times when we lose direction and purpose in life, we come to a place where we ask, where should I go? En hulle vra, bring my Here. Here, bring my na u heilige berg toe en bring my na u woninge toe. Here, bring my in die teenwoordigheid. Om versterk te word is nie net genoeg nie, want kragte neem af. Ek kan nie net bemoedig word nie, want teleurstellings in die lewe gebeur. Ek het iets nodig wat my konstant sal versterk en my konstant sal bemoedig te midde van alles wat in hierdie lewe gebeur. Dink gou vir 'n oomblik
Ek wil jy moet oplet met die woorde wat ek gebruik. Ons het God se teenwoordigheid in ons nodig. Jy sien, God se teenwoordigheid is om ons. Dis nie dat die Here hierdie omgewing om ons moet vul nie. Hy's klaar hier. Die Bybel sê, gaan ek bo in die hemel, God is daar. Gaan ek onder op die aarde, God is daar. God is oral, waar ek ook al gaan, onder die diepste see, God is daar. In die donkerste duisternis, God is daar. Daar is geen plek waar ek my vir hom kan wegsteek nie. Hy is reeds daar, want hy vervul hemel en aarde. So ek het nodig nie die teenwoordigheid van die Here om my nie. Ek het nodig dat die teenwoordigheid van die Here in my moet wees. Without God's presence, the sons of Korah realized that they could not carry on. Without His presence, the disciples could not overcome their disappointment and their heartache. They didn't only need encouragement or strengthening, they needed God's presence, and Jesus knew that and said to them, go and wait. It wasn't just wait to receive power. The power came because of the presence. Sy inwonende teenwoordigheid. Sy inwonende teenwoordigheid. I heard a preacher the other day saying that God cannot be explained. God should be experienced. God cannot be explained. God should be experienced. And that's why He wants to enter my life. Hy wil inwonend wees. Die enigste manier om God te ervaar is om in sy teenwoordigheid te kom en om sy teenwoordigheid in my toe te laat. Dit mag nou nie op ons klink vanmôre. Dit mag so 'n bietjie onbekend wees. Dit mag my en so 'n bietjie onseker laat toe die disippels daar op die berg kom en hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En dit mag wees waar ek en waar u ook vandag is. Omdat dit wat ons hoor vreemd mag voorkom. Maar wanneer ons dit toelaat, dan sal dit ons lei na die dinge waarna Markus verwys het. In Markus hoofstuk 16 sê Markus dan vir ons, in my naam sal julle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. As hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle in die hande lê en hulle sal gesond word. These are the things our lives should testify of. These are the things our lives should testify of. But it cannot happen outside of the presence of God. The fact that people do not wait, the fact that they do not expect, and the fact that they do not ask for the presence of God makes them to question the authenticity of the Word of God.
Heaven and earth shall pass, but God's word remain true. And the truth always. His word can only come alive by His presence in us. Hoe so? Ek en hoe kan jy dit sê? Johannes 1 sê, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. So as die woord God is, kan die woord net lewend word wanneer die teenwoordigheid van God teenwoordig is. I want to close off and ask you this morning, will you seize the moment to enter and receive the Lord's presence in your life? And by doing this, ensure that you may stay on course in life. Of gaan jy weer, gaan ek weer verdwaal omdat ons sy teenwoordigheid laat verbygaan. Gaan ons weer verdwaal omdat ons ongeduldig is en nie wil wag en daarom voortydig begin beweeg. Petrus, Johannes, Jakobus, al die ander disippels gaan wag tot julle aangedoen is met krag. Hou koers in jou lewe. Daardie koers is in sy teenwoordigheid moontlik en met sy teenwoordigheid in ons 'n werk te kom. Hou koers. Daardie koers is in sy teenwoordigheid moontlik en met sy teenwoordigheid 'n werk te kom in ons. Wat sal jy? Wat sal ek doen? Wanneer ons hier uitloop? Sal ons koers hou? Of gaan ons leef? Soos sommige van die disippels doen, om ons na ons loop. Let's close our eyes. Here, dankie dat U tot ons kan spreek. Dankie dat U met ons kan deel. Dit is vir my opvallend gewees dat ons vanmôre 'n lied sing wat sê, Your presence, Lord, is what my heart longs for. En Here, dit is vir my so spreekwoordelik van hoe U deur die Gees werk, Here, deurdat die lof en die aanbidding deel word van die boodskap wat U deel tot ons harte. And therefore I want to pray, Lord, that we shall listen, that we shall obey, that we shall adhere, and that we shall follow. Help us to wait, to enter, and to receive Thy presence, O Lord. Mag my lewe getuig en my lewe spreek van U waarheid, van U heerlikheid, van U teenwoordigheid. Gebruik ons in die uitbreiding van U koninkryk. Maak ons arbeiders in U wingerd, want U het gesê, gaan dan heen en maak disippels, doop hulle en leer hulle. En ek bid vandag, Here, dat ons daardie arbeiders sal wees. Maar alvorens ons gaan, vul ons. Vul us, Lord, with your presence. U inwonende teenwoordigheid in ons. Skep daardie begeerte, skep hierdie behoefte, skep hierdie verlange,
in elkeen van ons harte. Hierdie honger en dors in elke hart, om te vra, doen my aan, met krag, die krag, uit die hemel. Wees u in die naprediker van hierdie woord, terwyl ons uit mekaar uit gaan. Here, herinner ons hieraan, en help ons om uitvoering daaraan te gee. Verdaag ons in u liefde, in u blydskap, in u vrede en in die gemeenskap van u soete Heilige Gees. Is my gebed in Jesus se wonderlike naam.